Ćao drugari! Kao što smo već rekli u jednom od prethodnih videa, ako ste redovan student, nemate pauze u studiranju, dajete redovno ispite i znate engleski na nekom bar osnovnom nivou, onda samo viziranje ne bi trebalo da bude problem. Ali evo još par stvari koje možete da učinite, a i mi zajedno sa vama, da povećamo vaše šanse za dobijanje vize. Pre svega, dosta pomaže ako date što veći broj ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku ili eventualno u aprilu. Konzuli vole da vide da je neko dobar student i da lepo daje ispite. Preporučljivo je i da pohađate naše besplatne časove za pripremu za intervju u ambasadi. Kurs je tako koncipiran da vas kroz seriju časova pripremamo i poboljšavamo vaš nivo engleskog jezika kako biste se što bolje snašli na viziranju. Takođe, tu je još jedna usluga koju dobijate samo kod nas, a to je simulacija intervjua u ambasadi. Prethodnih godina ova simulacija se pokazala kao jedna od stvari koje najviše pomažu studentima da dobiju vizu. Tokom ovih priprema stavljamo vas u poziciju u kojoj se nalazite na samom intervjuu. Postavljamo nezgodna pitanja, ne bili smo vam dočarali sve što vas tamo očekuje. Kada to jednom prođete kod nas, intervju u ambasadi činit će se kao neko dobro poznato gradivo.